kuyobya abaturage ninde wakubwiye ko ruswa ari ikosa ruswa ni icyaha mugomba gutandukanya ibintu umuntu wa mbere ukwiye kwibazwa ni leta ushobora ute kumbwira ko wubatse inzu aho hantu hari mudugudu aho hantu yewe hari n'abari muri njyanama akagari ni hirya aha ibiki ntibabibone bakabona ari uko zimaze kuzura reka twongeye twasuze kandi tubaye ikaze mwese mudemo kuri ibiganiro bya Bad Tetego Official niko nitwa kuri YouTube ndetse no kuri TikTok nitwa tumenyane uyu munsi tuzanwe n'inkuru y'incamugongo ku banyarwanda bose urubyiruko abakuru ndetse yewe na Afrika muri rusange n'isi muri rusange mbega icitse ruhundoro uyu munsi niho umuvyeyi wari umenyere mu Rwanda waharaniye cyane yuko yarengera igisinagore agaca ruswa mu gihugu ndetse no muri Afrika muri rusange uyu nyakwigendera yaje kwitira Imana uyu munsi ku itariki cyenda z'ukwezi kwa 10 ukwakira 2025 uyu nyakwigendera Immaculee rero wari umuyobozi n'umundi wa Transparency International of Rwanda umuryango urwanya ruswa n'akarengane yitabye Imana mu izondo cyo kuri uyu wa kane azize uburwayi ku myaka 34 y'amavuko amakuru y'urupfu rwe Ingabire yemejwe n'abantu ba hafi y'umuryango ndetse nabo bakoranaga muri Transparency of Rwanda. The Transparency of Rwanda rero ku itangazo yashyize urubuga rwabo hagize ati we are deeply saddened to announce the passing of TI Rwanda chairperson Ingabire Immaculee who passed away on the morning of 9th October 2025 after a period of illness. TI Rwanda expresses heartfelt condolences to the family and friends. May she rest in peace. Uyu nyakwigendera Immaculee Ingabire yari umuntu muzima yari umuntu mwiza cyane igihugu cyari gikeneye ariko ubu ngubu nyine atuvuyemo ababaje benshi cyane yaba urubyiruko abantu bakuze ndetse n'igihugu muri rusange n'iki kigo yarasanzwe n'ubundi akorera cyitwa International Transparency Rwanda. Uyu rero Immaculee yagiye aganira n'ubundi n'ibitangazamakuru byinshi cyane mu Rwanda ariko hari igihe cyamuganirije ibintu byinshi bitandukanye kino itangazamakuru gihe timo dukisha n'ubundi no nkuru mu biganiro bitandukanye rero yagiranye n'igihe Ingabire yavuze ko yashegeshwe kandi yakuranye igikomere cy'ubuzima bw'ubuhunzi yanyuzemo ari nabyo byamuremyemo umutima wo kwanga urunuka akarengane na ruswa. Uyu yagitangira guca kenge rero Ingabire nibwo yamenye ko igihugu cye n'umuryango we babagamo cy'u Burundi atari cyabo ndetse kuva ubwo atangira guhimbanira kuzataha mu gihugu cye akanakitangira mu mbaraga n'ubumenyi bwe bwose. Nubwo yakuriye i Burundi aho umuryango we wari warahungiye yahoranaga indoto zo kuzatura mu Rwanda kuko yari yararambiwe ubuzima bwo guhora atotezwa no kudahabwa uburenganzira busesuye mu gihugu kuko yarakwiye kuko yari impunzi. Uyu Ingabire rero Immaculee yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Burundi akomereza kaminuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari naho yavuye muri 2001 ataha mu Rwanda. Yakuze yiyumvamo kwiga amategeko n'ibyamukundira kubera ubuhunzi yize indimi mu mashuri yisumbuye bimuviramo kwiga itangazamakuru muri kaminuza ariko atari ibyo yifuzaga gusa ko mu cyiciro cya gatatu yize mu Faransa mu ishami rya Political Science n'amategeko. Imirimo yakoze uyu Ingabire ni umwe mu bantu 20 bashinze Transparency International of Rwanda muri 2004 muri 2015 yatorewe kuyobora uyu muryango muri manda ye ya kabiri. Yigize kubwira igihe ati mbere yo kuza muri Transparency International of Rwanda nakoze mu bigo byinshi ariko hose ahanini narebaga ku burenganzira bw'umugore ndetse yewe nkaharanira no ko bagera ku iterambere rihamye. Nakoze muri Aronforo yingiye yari tangazamakuru cy'igihugu igihe kirekire mu bitangazamakuru byandika bitandukanye nakoze muri Aronforo igihe kirekire nyine Aronforo nyine na RBA y'iki gihe nakoze yewe mu bitangazamakuru byandika bitandukanye nakoze muri Porofeme twese hamwe ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta mu mvuge ya buri munsi unyakwigendera yangaga ikibi akacyamagana ku karubanda ibintu byatumaga rimwe na rimwe abantu bavuga ko ari umunyamahane yigize kuvuga ko ababibona gutyo baba bamufashe nabi ati n'ukuri aho abantu baba bamfashe nabi cyese babafashe uko ntari kuko ubanza batekereza yuko navugirwamo ahanini kubera akazi nkora kansaba gufata imyanzuro ikarishye naho ndi umuntu usanzwe uyoroshye ndetse unaca bugufi cyane pe namahane ngira habe nambani kimenyimenye kuva nanavuka na muntu turarwana mu buzima bwe yagenderaga ku ntego 3 arizo gusenga kubaha no kudacika intege. Uyu nyakwigendera Ingabire Immaculee Maria uyu nguru rero yaje kutuvamo no munsi ku itariki 9 kwakira
ukwakira 2025 yabaye imirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu myaka myinshi cyane. Uyu nguyu rero akaba ari nawe watangije n'ubundi iriya Transparency International of Rwanda. Uyu mubyeyi rero akaba azize uburwayi utabashije kumenyekana. Uyu rero nyakwigendera azize nyine uburwayi, ariko tukaba twamwifuriza nyine yuko roho yiwe yaruhukira mu mahoro. Yabaye intwari y'abanyarwanda. Uyu nguyu yagiye n'ubundi agaragaza ukuri aho hari ibinyoma bigenda bihishwa, akagenda bitahura rero akabishyira ku karubanda. Abo ngabo babigize gutyo, babigizemo uruhare, akanyumuzwa maze bagashyirwa imbere y'amategeko bakabihanirwa. Uyu mubyeyi rero akaba agiye n'ubundi hari byinshi rafite gukorera abanyarwanda, ariko Imana nyine iramwikundiye ikaba imujyanye. Gaho rero natwe reka tumwifurize uruko dashira nkatwe twese abanyarwanda, yewe abakobwa bagiye bavugirwa kenshi maze bakabohorwa izo ngoyi zo gufatwa ku ngufu, zo